Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli na kanal Digital Lion. U današnjem tutorijalu ću vam pokazati kako možete zaraditi od kreiranja loga. Ako želite da saznate kako, prijavite se na kanal i gledajte video do kraja. Provereni sajtovi za zaradu na kojim možete da prodajete svoje usluge kreiranja loga su Fiverr, Upwork i 99 Design. Objasnit ću vam razlike između ovih sajtova i na koji način funkcionišu. Prednost je rad od kuće, vi određujete vrstu i cenu usluge, rad za sebe, zarada je veća od prosječne plate i naravno vi birate koliko ćete raditi. Ako ste novi u ovom poslu i tek ste naučili da dizajnirate, a ne znate odakle da počnete i kako da pružite usluge, ovaj video će vam definitivno skratiti posao. Prvi sajt je Fiverr. Ako imate nalog, kliknite na Sign In, a ako nemate nalog, kliknite na Join i jednostavno unesite vašu email adresu, unesite naziv kako će vam se zvati vaša, da kažem, prodavnica i to je to. Ja ću ići na Sign In jer već imam svoj nalog. Kada ste se ulogovali, ovako izgleda početna stranica ovog sajta. Tu možete vidjeti freelancere koji su postavili svoje gigove, a to su znači kao neki oglasi za to što oni rade, to je kakvu vrstu usluge oni pružaju. I ovdje možete da prodajete vaše usluge, možete također da kupujete. Pre svega, ovaj sajt je malo opširniji, što znači da ima raznovrsne mogućnosti na kojim možete raditi, a to je graphic and design i ovdje imate raznovrsan dizajn u zavisnosti šta vi kreirate, da li je logo, da li su igrice, ilustracije ili je dizajn za web sajtove, mobilne aplikacije i tako svašta nešto. Onda imate digital marketing, u slučaju da ste ekspert za digital marketing možete pogledati i tu neku mogućnost, također možete da unovčite svoje znanje, kao i ako dobro pišete tekstove i radite prevode, također možete odlično da unovčite svoje znanje. Video i animacija, također i što se tiče muzike. Možete također da zaradite programiranje, biznis, lifestyle i industriju. To su neke opcije koje možete da istražite i šta god da znate, naravno možete pogledati neki sličan gig kako je neko postavio pa da uporedite sa vašim znanjem, pošto su novi u tome čisto da vidite kako to izgleda. I gigovi su vam, kliknete na vašu slikicu kada postavite slikicu, kliknete na profile i prebacit će vas na vaš profil. Ovo su gigovi. Ovdje će vam naravno podesit ćete odakle ste, pisat će vam od kada ste član i koji je vaš prosječni odgovor na poruku, to također trebate da vodite računa, ali to ću u sljedećem videu detaljnije objasniti na koje stvari trebate da povedete računa da bi se vaš Fiverr account dobro plasirao. Ovdje upišete deskripciju, opišete sebe kako, šta radite, naravno, onda jezike koje govorite i naravno na kraju kreirate, kada podesite sve, kreirate vaše gigove. U sljedećem videu ću također objasniti kako detaljno da postavite novi gig i ovdje imate također zvezdice, dobijate ocenu posle svakog grada i što imate više pozitivnih ocena, to će vas više i zapošljavati, što je super. Također ostaje rad, može da se vidi, ostaje vidljiv, tako da svako može da pogleda kako vi to radite i to je kao neki vaš portfolio. Ovdje također gdje su skills, ubacujete skills koje su vaše veštine i u čemu ste vi najbolji, po tome vas ljudi pronalaze. Također ako imate neki sertifikat i education, unosite sve, znači što se tiče vaših podataka. Ovako izgleda, znači kada na vreme isporučite vaš rad, također i ratinguje se na koliko ste odgovorili na poruku i koliko je vaša porudžbina kompletna. Vidi se vaša posljednja zarada i recimo ovdje imate
možete da pogledate poruke, ovdje su vaše porudžbine, u svakom trenutku možete vidjeti da li imate neku porudžbinu, ovo su vaši gigovi, analitika, zarada, možete također da podesite kako želite da primate novac, PayPal account, bank transfer ili Fiverr Revenue Card, neka posebna kartica. Ja sam odabrala PayPal account, to je meni bilo najjednostavnije, tako da ja bih vam savjetovala PayPal, to je prosto sigurno plaćanje, a generalno ovaj sajt Fiverr uopšte nije znači sajt u koga ćete da sumnjate da li ćete zaraditi, to je da li ćete primiti svoj novac za koji ste radili, primit ćete sigurno, kao što možete i da vidite. Možemo da pređemo na Upwork. Upwork malo drugačije funkcioniše. Ulogovat ću se ovdje također, znači vi ako nemate isti princip, jednostavno kreirajte nalog. Upwork malo drugačije funkcioniše, ovdje možete da tražite posao koji želite da radite, također imate isto podešavanje koje su vaše veštine, onda profil također da upišete vaše dosadašnje iskustvo, slikicu, također pre nego što uopšte budete mogli da radite imat ćete kao neki intervju, to je potvrda identiteta je u pitanju i da znaju čisto da nije prevara neka, tako da nije ništa komplikovano, bukvalno traje minut jedan i ovdje su vam poslovi za koje se vi prijavljate. Ranije je bilo besplatno, mogli ste da se prijavite besplatno, znači za bilo koji posao, sad je malo drugačije, za neki posao vam je potrebno znači $1 da se vi prijavite. Neki oglasi vam vraćaju znači taj novac u slučaju da niste vi, da nisu vas izabrali, a u nekom slučaju ne, znači možete da obratite pažnju na to, ali opet znači samim tim što se plaća, to znači da ne radi baš svako i da su vam veće mogućnosti da zaradite. Ovdje imate malo neke ozbiljnije posliće, znači možete da radite i na duže staze, to je odlično što možete da radite i na 3 mjeseca, 6 mjeseci, u zavisnosti od toga šta vam odgovara i šta odgovara znači poslodavcu, tako da to je to što se tiče Upworka. I 99 Design, to je u principu, da, za Upwork također imate raznovrsne poslove, znači nije samo dizajn u pitanju, a 99 Design je, kao što sam naziv kaže, jeste dizajn. Znači web dizajn, logo dizajn, ovdje možete da pogledate u principu dizajn za majice, knjige, ilustracije i tako svašta nešto. Ovdje postoji dvije mogućnosti, znači kako dizajnirate. Možete dizajnirati tako što se prijavite znači na oglas koji je neko dao i kreirate logo znači za tog nekog poslodavca koji je dao oglas i onda se takmičite sa ostalim dizajnerima i on bira znači najlepši dizajner, da tako kaže. Ili možete da radite direktno, da podesite znači vaš profil sa vašim veštinama i da radite znači po projektu. Tako da tu su vam dve mogućnosti. To je to što se tiče ovog videa za sada. Vi istražite svaki, vidite koji vam najviše odgovara, a ja ću vam već u sljedećim videima pokazati malo detaljnije kako da napravite znači gigove i šta god da vas zanima u vezi ovih sajtova, slobodno me pitajte, za sve imam iskustva, tako da vam ja želim sreću. Ako vam se svidio video, prijavite se, lajkujte i podelite nekom kome će ovo značiti, a mi se već ubrzo vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!